UMDC nakseng VPP nagalat kro lang kredem constituency ubak syambor lang renja ulapan krek ban Shimtino Akishuki Chief Executive Member kaki HEDC. Hadian bagi MDC gebran nakaliang persya kim cimlat hap kerteng menekon ikanik election naga bentak Akishuki CEM. Kadba UMDC ga VPP na maukar pentorong kra ubak strong pela karja napat ulapan krek ban Shimti kemucaman batamai kaki HEDC. Namaram dan kino ro gibalami menekon persya. Ka VPP keberan kat nyungut ke MDC hapok kejinglam ubah syambor lang renja kelapan krek benelam marway ya ke executive committee haki HEDC klem dan kam syuk benyo ke jeng kersyan ne kiwai pat kiseng hadian ba kejing tap kerteng kalau kut no ha kesngi palai kabasa menta kalong ban cupen benah yang dorbar jeng ke HEDC ha ka arpu pratarek kata kesing so adiang bau ba syambor lang renja baru ba strong pela karjana kira job sup yak election klem kanu kejing yakun persya.